Sanibonani babukeli. Siyanibingelela siwumkhanya kude TV nikhuluma nokhulekano kaMthethwa uyilo lapha mkweni endaweni yaseSikhawini uGobandlovu Ward 14. Babukeli, before ngiqale ngestory ngifisa ukuyibeka lento ngihlalisa obala. Ngoba nazi ukuthi ku YouTube na ku Facebook kunama podcast amaningi okuhlukana kwawo kwama provinces ehlukene thina sizinze KZN. So thina ngoba singaba la KZN kuwonke lama podcast manje uyabhekisisa kahle abantu abaningi ababizwa abaphathelene nezinto zamajele, abantu abanegwebe ezinkulu, mhlawumbe uthola abanye banobuya kodili kajele, abanye o15 years. Uthola ukuthi la abantu uthola ukuthi abano 3 months, ngabe o18 months, ngabe o320 days, ngabe o3 weeks. Uthola ukuthi labo bantu ababasebenzisi. Sizokwazi kanjani ke ukushesha into siyipick up singabantu, ngoba uma uzongitshela ngomuntu owahlala ejele for 33 years shothi usakhuluma ngento endala, ngoba nazi ukuthi iminyaka neminyaka indlela yokuphila ayifani, iyashintsha njengamanje ama 2000s. So akufana ama 90s nama 80s wena uzongitshela into yama 90s njengamanje siphila kwi generation yani yama 2000s. Yes, ingane ekhulayo noma nathi kusafanele ezinye izinto zakudala siyibuka ukuthi sazi kanjani, kodwa laba abancane abenza lama crimes amancane ngoba phela ekugcineni kufanele sifundise kuyonke into esikhuluma la. Inhloso ukuthi sakhe isizwe ukuthi sibe into eyodwa noma sivimbe lezi zinto lezi zobupha zokuthi kwanda ubugebengu, ngoba alama case amancane mawuzobhekisisa kahle mbukele ekhaya abaluleke kakhulu kunalawa amakhulu, ngoba it's whereby iqala khona icrime. So mayiqale bethi inkantolo ngoba wenza icala elincane athi ngishaya ngoswazi oluncane. So angithi uyabona ukuthi lolu swazi oluncane sizofunda ukuthi yena ngobe la uboshwe mhlambe 5 years usezositshela ukuthi waqala wenza ukuthi nokuthi nawe ekhaya usuyathi uyamlalela, uyayibona ukuthi ingane namanje nawe uyayibona ekhaya sibehave ngalolu hlobo. Suyashesha uyayibona into usuyayibamba manje early ukuthi osho manje ingane ngoba isibehave kanje isiyenza lento le, uyabo. So thina siyabaletha, ngingasho nje kugcwala umlomo ukuthi la KZN siyichinele ekwazi kuna wonke ekwazi ukuletha abantu abanegwebe ezincane kuba abantu abeshare izitori zabo sizizwe sizilalele zisifundise ezinye zazo. So ngingasho nje ukuthi KZN umzila singafanele sudle ngoba amanye ama podcast amaningi igweba zabantu abafika khona ngingenza nje isibonelo mhlambe ngensizwe yodwa la engake nami ngaqondana ngambona ekhuluma lapha izinto waboshwa ngo1989. Uyabona yonke lonto leyo nje iyenza kube ngenye indlela. So khona izinto ezisalayo la ezenzeka manje esibhekana nazo ngoba kunamacala ama-rape manje wabhekisisa kahle ahaya, and izitori eziningi esinazo la zi-based on i-rape eziningi engiyithola. Okusho njengoba ubona bekwazi ema-police stations noma eSouth Africa ukucheck ukuthi imaphi ama-cases ahamba kakhulu. The more kureport ama-case ngokuhlukana kwawo kubukakala lawa akuyiwo asuke ehaya kakhulu. So mina ngokubuka kwami nami ngithola la izitori engisendelwa abantu ngiyayibona lezi zitori ukuthi zonke zikhuluma ngoku-rape kodwa ekugcineni. So uyabona ukuthi amacala oku-rape into eyenzeka manje, kodwa sizokhuluma kudala uku-rape kwangona into ejwayelekile. Mina manganitshela iqiniso kwakuyinto yebo yayenzeka, kodwa hayi njengamanje since kwaba o2000 mobhekisa ama-rape nje akungcono uqhamuka icala ukuthi mina ngithandana nawe usurashiwe ngikuraphile. Yonke lonto leyo yabo into engenzeki kudala kwakwazi nje intombi kabantu bayathandana nokho into abayenzayo iyavumelana. So ke siyabathatha thina abantu abanegwebe ezincane nababoshwe kancane nabenza amacala amancane ngoba sifuna ukuyibamba la isaqala khona. Lapha nizothi mayenzeka lapha vele suke iqale khona la ko3 years ko3 months. So ke babukeli ningadideki abathina futhi ngingasho nje ukuthi siyichinele yokuqala ukuthi thina sivule izandla ukuthi abanegwebe ezincane bamukelekile ukuthi beze kuthina bezoshare izitori zabo la ngaphambili. Lokho ngeke siye sikiyeke up until size silungise South Africa. So ke babukeli injalo indaba siyanibingelela ningakhohlwa. Sengingena odabeni ke lo munye usisi la engicabanga mhlawumbe abantu bakalibona endaweni zokuxhumana lezi ko Facebook ko banibani udaba lo sisi la. Usisi ngisho ukuthi idaba lakhe lukanje. Usisi umuntu ongathini osebenza ngabantu.
umuntu odayisa izinto uyahamba eorder lapha eThekwini. Ngiyazi ke eThekwini vele izinto zithanda ukushipa, so nomuntu uma order khona usukenzela ukuthola iprofit ukuze ezoqhubeka nempilo. So usisi wayehambela kuye edrobheni njengenjwayelo ngoba ujwayele vele kuhamba kuyo order, wahamba kwayo order. So wafika wathenga lezi zinto akayithengayo, wabe sephatha ko plastic bakho umuntu esefuna ukungena indlela eyogibela kuphi endaweni ekuthiwa isemarket. Kusengikhohliwe kahle ukuthi wayisuka kuyiphi indawo kodwa umuntu oya emarket. So usisi lo uthi endleleni yakhe eqeda ukuthenga lezi zinto wahlangana nomuntu mawayembuka wayeumuntu owayengeyona South African citizen, wayeumuntu wakulamazwe angaphandle noma kungake ngingazi ukuhlukanisa ukuthi yena muphi mhlawumbe phela amazwe angaphandle ahlukene. So uthi lensizwa wathi mayihamba eThekwini kunendawo ezokuhamba nje abantu, so mayihamba lensizwa yamcela uxolo ukuthi icela ukumphathisa oplastic. So lo sisi uthi hayi ngoba vele eThekwini ukugebengu kuphakeme kakhulu, wavele wangamnaka nje uthi ungaqhubekela ngathi hayi ngiyabonga, uthi wayihambele le ndoda hayi nangempela yadlula. Uthi akubanga ibanga elide eqedile ukukhuluma nale ndoda. So uthi mayiphinda futhi phambili nansi enye futhi indoda eyesibili ongaseyona lebengeyokuqala, le ndoda nayo futhi yakulo lelizwe langaphandle. Le ndoda uthi besithi sisi ngisacela futhi ngisacela ukukuphathisa oShekhasi ngoba uphethe kabi, vele wayephethe kabi kodwa waye ungaphethe kabi ngalondlela ukuthi engabe ngacela usizo lo munye umuntu angamazi ngoba phela eThekwini niyazi umuntu mayecela ukuphathisa kufanele ukuthi ukhiphe okuncane ukuthi umjabulise ngoba uphathisile shothi usisi wayengekho emandleni okwenza lo nto, ingakho wayinqaba nje at all ukuphathiswa. Shothi noma ngizothi noma nedlozi lakhe lalihamba naye. Shothi usisi uma ekhuluma nalomfo abamile njalo bayahamba ngithi bebezohlangana naye kanje. So lo mfo efike ejike ehambisane naye ethatha direction manje kasisi la kaBheka ukhumbula ukuthi usisi uBheka emarket. So lo mfo ngisathi ehambe bekhuluma naye bekhuluma la emtshela ukuthi ucela ukumphathisa kanjalo. Esho lo sisi hayi angiright mina ngifuna ukuphathisa. Uthi lo sisi waba ngathi uyamthinta konke ngathi umthinta ngayo kulokuhambisana kwabo, engathi emthinta ngabo wasemyeka. Uthi wasefika lento uthi hayi labantu kwabantu abacishe befana basuka kwamanye amazwe and ilanguage ikhomba ukuthi abantu abasuka endaweni eyodwa. Uthi wabe sebona ukuthi la bantu bayahambisana, la bantu bahamba bobabili. Vele ngoba esekhuluma nalo wesibili nje eseqeda lenkulumo kuyikhuluma lo ngoba uthi wamthinta nje akazwanga buhlungu akazwanga lutho. So shuthi yena wayesheshe sokuthi useyabona ukuthi bahamba bobabili abantu bobabili obade bengicela ukumphathisa abantu abahamba ndawo nje futhi kuneplan abayiplanele lo sisi. Lo sisi ngokuthi nawe usefuna ukubalekela into engasimvelela angayazi ukuthi imbi noma wabe sephuthumela ukuthi eyofika kuphi erank kuze ezothola amatekisi azomthatha emusela kahlala khona. Uthi kuleyo ndlela esahamba eseze la uthi la wayemthinta khona wezwa uthi wamthinta la ngasethangeni wezwa ngathi kuyaluma. Uthi lento le wayezwa sorry for ngathi yaluma nje njengoba usuncinze omasketi. Uthi wathi ethi uyanwaya. Uthi waqala weza ngathi uba nesiye zinyana. Uthi hayi ngashesha kakhulu ngoba kwazi sephela lezi insizwa zingapha ngemuva kuyena. So unakho lokuthi ziyamlandela ziyamstoka kahle ukuthi uya ngakuphi akazi ukuthi ifunani kuyena. Uthi emveni kwalapho wathi mayisahamba uthi walwela ukuthi efika emarenkini engene eTexini. Nangempela wahamba wafika wangena eTexini emarket. Akabange sazi ukuthi kwenzakalani. Uthi waphaphama sephaphama esibhedlela. Uthi mayivula amehlo esibhedlela ethi yavula amehlo nawo amaphoyisa akhona no nurse bakhona. Uthi wabe sebuza ukuthi hayibo ngifike kanjani la. Hayi iphoyisa laselimlandisa kudaba ukuthi usuke lapha emarket wangena eTexini lo sisi lo. Shuthi ngalesi sikhathi engena eTexini bese umuntu odizi. Shuthi kwangasahambi yena. Shuthi kwasekuhamba nje umzimba. Wafike wangena eTexini, mangena eTexini shuthi wafike waquleka.
So kwathi bonke abantu ababephakathi eTexini kwabethusa ukuthi awulo sisi wangena la wahlala la eTexini wasewa kanjani itekisi babe sebekhishwa laba bantu abantu babephakathi nabanye bomodriver phela makuserenke namateksi amana no driver abandawonye baveza ukuthi hayibo lo sisi ushonile babe nenkulumo mpikiswano ukuthi lo muntu awumphuthumise esibhedlela ngathi usaphila abanye becha lo muntu umuse epolice station ngoba uzohambisa umuntu emotional uthubula uwe uyabo so kwabe nokuphikisana udriver abangasaphorisha amasekwa vele washaya itekisi iMT njalo waye police station wafika wamdropa khona lo sisi lo mayimdropa lo sisi la mabethi bambuka lo sisi la ayu faintile uyaphila yes amaphoyisa akamthathe from a police station amthatha amusa kuphi amusa elokuzaneni esibhedlela mayefika lapha esibhedlela yila akasefika khona wavuka ke waphaphama so ke lento njalo ngoba ixoxeka kanjena ukuthi ufike kanjani lo sisi ayixoxwa yiphoyisa ixoxwa udriver wetekisi kwenzakaleni kulo sisi ezofika la epolice station so umfo mabemfonela futhi umfo bayamthola futhi ocingweni uyaveza futhi lo mfo ukuthi cha mina ngingeze epolice station eza lo sisi wambona lo mfo wedrive itekisi wayekuyena namlethe epolice station wambona wambese chaza ke lo mfo esechazela lo sisi konke njengoba kade kubeka nephoyisa ukuthi cha wafike wawela eTexini yena wasemphuthumisela kuphi epolice station ngenxa ukuthi ipolice station yonke izinto ngisho umuntu okudlula kwakhe kodwa ipolice station akwenzeke ngabandani ipolice station yona fanele ithathele isinqumo sokuthi imse esibhedlela noma emusa kuphi hayi nangampela ke lo sisi wagculiseka ke wasinda kanjalo ukuze be right so umbuzo la siyayibuza ukuthi lo sisi lo yini le wayemthinta ngawo lo mfo ngoba emveni kokuthi isibhedlela sesimxilonga sithola ukuthi une drug emzimbeni wakhe lo sisi akaphuzi akabhemi so uma lo sisi la wayithi khona wayezothi kuyaluma ethangeni kanti shuthi la amadoda lawa inhloso yawo ngalo sisi ayefuna angazi noma ngizothi ayefuna ukumbamba inkunzi noma ayefuna ukumthatha emuse samoyeni ngoba le ndoda ngoba yayicela ukumphathisa ngesikhathi imthinte yayimjova ngento eyumjovo so lo mjovo iwona lo wamenza lo sisi egcine eseze badizi ebo umuntu owaye ngisho naseTexini ezingathi ushonile so akasazi ukuthi ube mhlambe wawela same time khona la ababemjove khona ngoba lo mjovo mawubhekisa kahle shuthi into wafanele yenzeke same time naye lo sisi ngoba ngisho ukuthi wabashuthi abanedlozi lokuthi akufanele ewe la walwalela yena ukuthi uyowela emarket eTexini so vele itekisi isebenza ngomphakathi so vele uma useTexini yomuntu ukufaka umuntu eTexini fanele kuchaza ukunyazwa itekisi so uyabona ubuhlakani lo sisi waba nabo so kuthiwa ke lesi story ke abantu baseThekwini angimxoxele nomuntu osazoya eThekwini kubantu besifazane kuthiwa ngimxoxele la ngimtshela ukuthi cela nivule amehlo kunezinsizwe ezenza lonto ngeke sizazi ukuthi zimbili noma zintathu noma yenziwa umuntu wesifazane kungenzeka be recruitane wena ulindele abantu besilisa kanti abantu besifazane so kuthiwa ke niqaphe kuthiwa bayakujova ke mangibuka kahle futhi into esazoqhubeka iyenzeke siyabonga kuba khona nomuntu onjengalo sisi ukuthi ekwazi ukuthi esichazele istory esinjengalesi ngoba senze ukuthi umphakathi sibe aware ukuthi kwenzakalani so indaba injalo ke bafowethu niqaphele abantu baseThekwini manihamba emadolobheni gwema abantu eningabazi siyazi nina bosisi abanye beni niyathanda ukuyibona nitshenwa ukuthi niyathandwa lokho kunina kuyanijabulisa kodwa ke sekuzofanele ukuthi nikhethe ukuthi abantu abanjani enikhuluma nabo ungavumeli umuntu noma ubani ekuthinte and ungavumeli ukuthi umuntu ekuthinte endaweni ecashile ngenabo abantu abaningi so siyabonga ke emphakathi niqhubeke nisilandele njalo soMkhanya TV ukubonga ngeke size siyeke mina nje ngokhona kamthetho ngohlezi nginibonga njalo ngoba nami ngila kungentando yenu kube beningekho nina bengeke ngize ngibe lapha phambi kwenu siyabonga.